Kendete lesedi FM ke molelwa. Ere motsotso mona kekelate moruti lefu Maine. Hakare etsetse thapelo ka matsoho a rona. Matsoho a ileng a tshajwa ke Tafita ya neng a khona ho lwana le dibera lwana le ditau. Empa Tafita o ile a le tshaba letsoho la motho. Tafita o ile a le tshaba letsoho la motho. A tshaba letsoho la phoofolo yena e bitswang motho. Phoofolo e bopilweng ka setshwantsho sa Modimo. Empa morena Tafita a tshaba letsoho la motho. Makatle o tsholo ke a leboa. Ke a bona ha o kena mona lenanong lena bile o kena hona teng ho marangrang a matle a lesedi FM. Molo wena Dokas, dumela o seng hona le ba lelapa la hao, le bana beno, le metswalle ya hao le bohle ba o ba tsebang, le ba leloko kaofela. Cheese boy, Hlaudi, Khotso, Moramofolo, Khotso, Principal Lesole, Isaac, Khotso hle Monna, Molwena Tsolofelo, oh love, Khotso, Matsidiso, Anthony, Molwena Tabiso, Riweta, Luena, Ngwaneso, Shisa, Kiaobona Karana Nola Makgulong matala o seng hona. Moledi dumela mahlomola, Lala Grace, Ngwana Motswari, Soli Mokele, Estale Patre, Lerato Retabile, Tumelo, Mudibedi Tebuo, Tato Mojaki, Tsolofelo, Jube, Efani, Moka, Cindy Chabalala, Soli, Luena, Justina, April, Sipati, Makatleho, oh, Muzo, Matsenyeko, Tato, Love Sbu, Ndate Takisi, Principal, Dumela. Muramaine ke kopa ho fa sebaka sa hore o ka o rapelle matsoho a rona. Ere ke fe mofokeng e motle a ka ngolle le hodimo. Phuka. Ntate Motaung, Moruti wa ka e ke mo ratang. Ere ha re qala naneo lena. Hallelujah. Re le thakgola hantle ka thapelo. Ah, ntate hle. Mme o re ke re rapelle setho se seng kapa ditho tse ding tsa mmele. Empa ka jeno lena re rapella matsoho. Ai, Maine. Anao ntate Modimo a re file ngona a re sitsitseng ka ona. E le hore a tla tsebe ho etsa mosebetsi. A tla tsebe ho phetha thomo ya hae. Wow! Ntate Motaung re rapella ona. Hallelujah. Matsoho ana ha o a shebile ka hare. Ai! O bonang hona le metwa e kareng ha o e sheba, o e bapisisa e kare e entse letere ya M. Yo! Ha o e fetola e ka e entse W. Hallelujah. O re rapelle matsoho. Ai! Anang le di fingerprints. Ai, Maine! Ana e reng ha o ka ha qheketswa kapa ha ba le mosebetsi o itseng o mobe ba sepolesa ba fitla ba batla menwana. Hallelujah. O re ke re rapelle ona matsoho ana. Ai! Re bone ntate Motaung dibekenyana tsa ho feta kapa hona bekeng e fitileng. Re bona ngwana lahletswe ka plastiking, a lahletswe letamong. A hulwa ke bontate, mohau wa Modimo wa hana. Hore
Ai! matsowana a ileng a sika ngwana. Hallelujah. Ke Maine o reng jwale? Hey! ke matsoho a lematsa moratuwa. Ona matsowana a phopholetsang. Hey! Eba matsoho a hlorisang, eba matsoho a lematsang, matsoho a siang manothoko ho motho nako tse le mabitla. Hey! 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 Morena o tseba ay bo o sana hodimo o sana hodimo o sana Sana Odimo Ntate Motaung re harera a ke tsebe hore na marangrang a nkense jwang. Ke ntse ke bua ke le mong re ha re tlo rapela re rapella matsoho. moruti wa ka ke motsotso le metsotswane 15 fela re tlabe re ya mabenkeleng ko fa sebaka. Ntate ka lebitso la Morena Jesu re rapella matsoho a rona. Amen. Modimo wa ka Paulus o bolelletse Timothy a re ke fela ke rata ho ba banna ba rapele ka hohle ba phamisitse matsoho a masweu Ai! ho se bohale le kgang. Ntate ke rapela hore o ko hlononofatsa matsoho a rona botjha. Modimo hake a lua hape botjha empa jwale a lua ka mohau. Hallelujah. Hore tsohle tseo re di etsang ebe tlotlisong ya hao re thuse hore matsoho a rona ebe matsoho a nang le mosa le bonolo ka lebitso la Morena Jesu Kriste re rapela ntate. Amen. Oh, Maine e kare o dutse le nna ka mona ka phapusing ya kgaso ke a leboa. Motho motle leeto la rona ha le so fele ho le mo re yang teng le Maine ke salletswe ke metsotswana e 5 fela ke tlabe ke ya mabenkeleng thola tau Tlasa clicks mema Afrika Borwa ba tsoma boleng mpa ona le matitjhere a mangata a wa ratang mme kaofela ba hloka dimpho reka dihlahiswa dife kapa dife tse tharo ko clicks ka stikara se phepole lefa tse pedi fela mme o fumane e theko e tlase mahala. Jwale seo ke dimakatso tula o makatsa mzansi etela clicks bakeng sa dimpho tsohle tsa hao tsa festive ka mora tsohle ke sehla sa clicks. Now no tseba hore o ka tlaleha tlhekefetso ya sepolesa le maitshwaro a bona a sa amohelehang ka nnete ho kae ho Independent Police Investigative Directorate e tsejwang ka IPID ke lekala le ikemetseng le etsang diphuputso kgahlano le sepolesa ka mokgwa o tsepameng o hlokang leeme. Jwale ke ba letsetsa ho kae? IPID e na le dikantoro naha ka bophara hape o ka letsetsa mohala wa bona wa mahala wa 0800 111 969 kapa wa romela email ho complaints@ipid.gov.za.
tsamaya moshemane banna ya theoang ka maokeng ya seng a ithobaletse hona jwale phumola monna empa masapo no wa tseba o bua le masapo a shweleng masapo a shweleng wa tsose e re ha wa tsosa fihle le hodimo o robe masapo a masweu a kopanye le masapo a matsho e re ha qala a kopana fela molaetsa o fihle le hodimo lenaneo la Makgulong a matala ke lenaneo la hao mamamedi a bua moramaine a nkatha pelo yena e romela hodimo le hodimo ho ya kalletse maru a re banna ba rapela ba phamise matsoho a maswe khotso ho le lapa le leng le hlokahalletsweng modimo no wa dimile mme o latile ho le lapa le o kang hona jwale ka baka la letsoho askisi ngwane so rebe ngwana hao o ila wela letsohong le jwalo askisi ngwane so rebe ngwana hao o ila wela ka hare ho letsoho le jwalo hona le ntho tse ngata tse re lokelang ho bua ka tsona empa ka jeno ke kopa ho botsa ngwanaka wa ngwanana ke mang mothienwa ya o ferehang ke mang mothienwa ya batlang ho ratana le wena ke mang mothienwa ya batlang ho jola le wena ke mang mothienwa ya batlang ho tswa le wena ke mang mothieu ke mang mothienwa ya batlang ho ya le wena dijong ke mang mothienwa ya batlang matsoho a hae a phopholetse mmele wa hao ke mang mothienwa ngwanaka ke mang ke ngwana mang o tswalwa kae o tswa kae ke mang mothienwa ya batlang ho phopholetsa ke mang mothienwa ya batlang ho tshwara mokokotlo wa hao ai mothienwa ya batlang ho phopholetsa ho tloha sefubeng sa hao mona ya batlang ho tshwara fuba sa hao ke mang mothienwa ya batlang ho theoha ho ya tswa dikgolong tsa hao kwana a tshwere gore a o phopole ke mang ke ngwana mang o tswa kae mai ke mang ntatae ke mang habo ke o kae o tswaletswe kae mothienwa ya o ferehang hona jwale o tswaletswe kae mothienwa ya batlang ho jola o jola o batla eng ho wena hobaneng a batla ho jola ke ntho e etsang hore a batle ho jola ke ntho e etsang hore a batle ho ratana le wena
ke ntho e etsang hore a batla hore matsoho a hae a phopholetse mmele wa hao, a tshware mmele wa hao. Ke eng ngwanaka? Motho enwa o batla eng wena? O tswa kae motho enwa? Ke ngwana mang? Ntatae ke mang? Motho enwa ya o ferehang, ya batlang ho jola le wena. O reng ho wena? Ke ntho e a ilelekisitseng ho wena mona. O batla eng motho enwa? Ke mang motho enwa? Ya batlang hore ka tsatsi le leng pounama tsa hao di ke di kopane le pounama tsa hae. Ke mang? O fereuwa ke mang? Ke a leboha Kele, ko shebile hona jwale le wena Nthabiseng, a ke a leboha. Le wena Polo, le wena Mamojela, le wena Khabele, ke le shebile hona jwale. Ke mang motho enwa? Ngwanaka ke mang? A ko bitse bana ba hao, a ko mmitse enwa ngwanana le ha ile ona a fihlang kapa a dutse cell phone ya hae. Ke mang motho enwa a buang le yena cell phone? Ke mang motho enwa ba ngollanang le yena sekgowa e se puo ya habo bona? O bua sekgowa le mang? Ke mang motho enwa ya buang le yena sekgowa? Sekgowa sa lerato ke mang? A ko mmitse ngwaneno a ka mamele seyalemoya ka jeno. A ko mmitse ngwaneno a mamele lenaneo la Makgulong a matala. Re tsebe ho mmotsa hore na o le bala le jwang? O le bala le jwang? Re tsebe ho mmotsa hore na ke mang motho enwa ya batlang le bala le letle lena la hao? Ke mang? O tswa kae? O mo tsebella kae? Khotso mo mamedi mashoma mararo metsotso ka mora hora ya borobonga. O mametse lenaneo la Makgulong a matala ke sonta bekeng ka jeno. Mme ke lona letsatsi le re reng re tla be re kwa la matsatsi ana 16 mo ingwele bo Kosia. Awuthule bandleni, ukuthula mahlangane nabantu, awuthula emzini kaThixo, akabanga uJesu, alibanga iwuthu, akabanga uNkulunkulu. Awu ameni. Ake ngimlandise indaba. Mangikhula lemakhaya, ikhulele eZayoni. Uthe uhamba isikhathi and some foreign spirits started creeping into the church. And because at the time bekunamakehla a sound abekwazi ukukhuza ethi kwenzekani ebandleni kaNkulunkulu. Oh yeah. Ayalibonga igama lenkosi. uNkulunkulu bengezivusele manje amakhehla impunga. The old man will rise up in the church of God. Oh yes. And say what is happening. Because there has risen people about it. That says the Lord. Oh yeah.
Hawehle moya oingcela ko thewe moya. O thewe udimo le hodimo me ubuele na ubuele wena. Ngwanana ke mamuthina ya o ferehang hakana. Hobaneng a o lateletse hakana. Hobaneng muthina a o lateletse hakana. O ko thewe moya. O thewe moya wa lehodimo. Ya ba pile monate o ko file nyona ka jeno mothemotle o moya o ingcele. Ntumelle hona jwale ke nke leeto le wena ngwana ka ke kopa o mamele. Ke bua le wena hle ausinyana. Wa tseba ke tle ko jwetse o lokela ho tseba motho enwa ya o ferehang. O lokela ho tseba motho enwa ya batlang ho jola le wena. Hobane qetellong ya ditaba tsena tsa hae hona le ntho a e batlang. Hona le ntho a e tsomang ho wena mona. Hona le ntho a e tsomang a batlang ho e bona. A batlang ho ifumana ho wena mona. Ngwana ka ke mang motho enwa ya o latelletseng hakana. Wa motseba na ba heno ba motseba hobane motho enwa ha o fereya wa utlwa ngwanaka maskatable motho enwa hobaneng o monyane haholo ngwanaka ha o so qete le o qeta sekolong ha o so qete le university ha o so qete mane ha o so qale le ho sebetsa ha o so qale le ho itshebeletsa empa mothena ya o ferehang o batla hore a bapale black maipatile le wena ka lerato motho a bapale black maipatile abapale black maipatile ka mmele wa hao abapale black maipatile nka pona matsetsa hao tse ntle hakana ke mamuthina ke mang ke ngwana mang o hodisitswe jwang mohlankane no ya o ferehang eno o hodisitswe jwang o hodisitswe ke mang o holetse kae ke o botsa ngwanaka rona re Basotho wena so ferewa ka sekgowa o fereya ka sekgowa o ferewa hey wena o fereya ka snitsman o fereya ka puo ya morena George o fereya ka puo ya mofumahadi Elizabeth hai ai ke mang ke wa ho kae mothinwa ke mang ya o buang le yena harampa bosiu ke mang mabenkele ta ho se hlohlolong ka biko re le tsohle tse o di hlokelang meaho go tloga ka motheo go ya marulelong kwana ka potlako le ha bonolo re tla o thusa o lekanyetsa ditjeo tsa moaho ra ba rana ra o tlisetsa thepa ya hao setsheng etela countera ya rona ya thepa ya kaho ka hara mabenkele biko a re ahe mmoho hallelujah biko Natefela ke Christmas ya bongata bo shollang le spa le di-spa rewards. Fumana tshwitha ya spa extra shelf life full cream kapa low fat milk ka $32.99 le leng kapa 520 gram Nestle Milo refill pouch le di-1 tse pedi tsa spa long life milk ka rewards ba lefa $89.99 fela. Bokala di-stickera o ntjhafatsa dintho ka speaker bar collection mme o fumane thaolelo e fetang 75%. Mahlonolo a Christmas ya bongata bo shollang le spa. Theko tsena di fela ka 25 December. Ho na le dipehelo. Hey, ngwanaka, hey.
ke mang mothenwa bona ngwanana ke tlositse pina ka tlasa ntswe lena la ka leo modimo wa mphileng lona ke itse ke tlose pina hanyane o tsebe o utlwa seo ke batlang o bua ka sona hona jwale ha o ka ratana le motho ya o controlang ya laelang tho enngwe le enngwe ya hao o tsebe o tsietsing ha o ka ratana le motho ya sa o feng kgetho ya laelang kgetho ya hao hoba lefatsheng mona modimo o re file kgetho empa ha o ka jola le motho ya laelang kgetho ya hao ya laolang kgetho ya hao tsebe o tsietsing ya tla o laola hore na ha so nyale le ho nyala empa o sa o jwetsa hore ha batle bonyeo le bonyeo ha batle o tsamaile le bonyeo o santsa a qalella a o jwetsa o sa o bolella le hore moaparonyana ona wa hao wa di bum shoto o wa motena yena o wa o nyonya o sa bila batla hore a tshwarele cell phone ya hao ha cell phone ya hao e lla fela ibe yena ya e arabang ngwanaka o tsietsing ke a o jwetsa o tsietsing haka hey wena hey ke bua le wena ke bua le wena ke bua le wena ya o latang ha o ile meketjaneng a o late meketjaneng a o late ka nonsense a o late a se a o lwantsha a o rohaka ya buang le wena ha o qala o bua le wena re ho wena wena o ska nhlanyetsa wena wa nhlanyetsa wena o mang wena ha qala bua jwalo le wena ngwana ka tseba hore o tsietsing tseba ngwana ka hore o tsietsing hobane modimo o file kgetho jwale wena kgetho yena ya hao yeo modimo o fileng yona o fana ka yona ho boyfriend o fana ka kgetho yeo Jesu wa Nazareth o fileng yona wena o fana ka yona ho yena wa di turn up eno wa di turn up yena eno wa somnganga wa somtlenya wa burukgobo bosesane ba molomo wa peipi o fana ka kgetho ya hao ke mang motho ya buang le wena jwalo o ratana le yena utla tsatsi le leng o reng ho wena a kundwetse o kile wa ratana le mang o sa o botsa ka mohlankana wa hao kapa ka motho o kileng wa ratana le yena ha o ka ratana le wa butikompi ke bo kompi bo makompera ha o ka ratana le kompi kapa hona jwale ibe mo tseleng ya hao o ratana le abutikompi ke ye o kotsi ke ya o mahlomola o no jola le man ntwetse motho eno wa hao utla potso a e botsang utla potso a e botsang a ko ntwetse ka letsatsi ke a leboha monna o bega ka ntsulena le monate ka jeno ke sonta bekeng le nanao ke la Makgulong a matala ke mang mothenwa
ke mang mohlankana enwa wa hao ke mang enwa wa ditenapo enwa ke mang enwa wa disomtlenya wa disomnganga ke mang enwa ya beile marikgwe tlase mona ya ntseng a o fereha ke mang enwa ya buang le wena ka tsela ye tsena ke mang mpolelle Sapporo e lokile. Mme, ha o ka ya boashana ba testic ka pizza, ho tla jwang re be ngata? Ao che, ka testic ka mehla o fumana ho eketsehileng pitseng ka nngwe. Kgale, na o ka kenya di-jelly beans tsa ka pitseng? Ka mehla o fumana ho eketsehileng ka testic. Kenela testic more daily dish outs in every pot hore o be monyetleng wa ho hapa karolo ya 1 million rand. Reka testic parboiled kapa testic efe kapa efe. Dial *120*2929# o latele ditaelo ho melawana le dipehelo. Testic, perfect every time. ngwana ka e mamela ke bua le wena hle ke bua le wena ka jeno ke itsanyane fela ke tlose pina ene tsamang ka tlasa ntswela ka ke tla ilata ke mamuthima wa bona mo mamele ha bua mamela dipuo tsa hae mamela le ka mo a o dumedisang ka teng ye reng ha bua le wena a re iya man iya o ntse o sa utlwi o tseba re motho o tlo o tella ye reng ha bua le wena a re iya tlokwana wena Iring a hloene ha iduma ira hlo ya ha iduma au bitse ka libitso le ngare he wena ke fella hona teng o ese fela ire ha bua le wena a tsho jwalo su thapela motho ya jwalo su thangwanaka ha moshimane a o fereha atella hlokomela hona le monya leshano bana bo abuti malahlela ha kere ke bo malahlela o tla utlwa sare o tsebana le Thuso Motaung a le leshano utlwa sare yena o tsebana le bo moruti Maine ara Maine ke a motsebane ke bila a le leshano utlwa asa bitsa le dibapadi tsa bo Orlando Pirates a bitsa bapadi tsa bo Sundowns a bitsa papadi tsa bo Kaizer Chiefs asa ba bitsa ka mabi a le shano man a le maka ke bo abuti malahlela asa lahlela le bontate bana ba hore ba tsebang Afrika Borwa mona bana le ditšhelete nna ke a ba tseba nna batho bano ke a ba tseba nyeo ke a motseba o teng he ho di MEC a sa bitsa le di MEC le matona ka mabitso hona le ba jwalo ngwanaka o motsebe e monyena o tla ba bua ka dikoloi hey jowe ntho e tlabe se bua ka koloi hore nna koloi hey o shebe serete sa teki wena ntho tlabe o etsa ha ntsa bua ka dikoloi ya re sheba serete sa teki o ya tsama teacher e kwetlisitsweng Bonnamelo Training College kwetliswa ke bo Mawethu le bo Monghadi Thabo Mopedi Khotso ya tsama teacher e kwetlisitsweng Thabadi Mahlwa ka mona ka qoqwa Khotso mo mamedi motle ko jwetsa ntwe kgolo ngwanaka o sa bua ka dikoloi ha o ka fumana mohlankana ya tsebang ntho enngwe le enngwe ha o kala o bua ka ntho itseng o sa re le nna wa tseba le nna tjena le tjena wa tseba le nna abuti le nna ya qala ha qala tsho jwalo ngwanaka abuti le nna abuti kompi ya tlanna o botsa hore no utlwana le bo mang o ratana le bo mang bana ba le eng hey
yang kang kgetho ya hao yo modimo o fileng yona a ilaele a controle a ikenye ka letsong la hae a batla hore o etse ntho ye nngwe le nngwe a e ratang ka nako e batlwang ke yena ngwana ka o tsietsing ke a o bolella o tseba hore o jola le motho a tlo ntsha kotsi o tseba o jola le motho a tlo ntsha kotsi yereng ha di tloa fela ngwana ha di tloa fela yena se le motho ya batlang hore ho ilo ntshwa diaparo line ya o qetela a ke re bona heno ka tlung o dropo ke ena ina le di lights ngata tsena la yana ya o qetela e fat di tloa fela yena o sa line ya o qetela di tloa fela le ratong ke a ntshebe mona Facebook ntshebe ke a hey apotela kiani uya line ya uqet ya di tloa fela fatso sa line ya uqetela aha baleha ngwanaka baleha ha ka o betsa ka tlapa hangwe o tlo dula o shapa mehlai ha ka o betsa ka tlapa hangwe o tlo dula o shapa mehlai ha ka o rwaka ka mmao o tlo dula o rwaka ka mmao mehlaina ha ka o rohaka ka baheno o tla dula o rohaka ka baheno mehlaina o jola le mang o hodisitswe jwang ke ngwana wa mang o tswa kae tloela o phapha ngwanaka tloela o phapha wena o ska phaphela lerato le boima lerato le thata ha le ipatleletsa lona tloela o phapha ausi Mutla bua sekgowa se monate you know what rona re fere ka Sesotho rona bo Thuso le ra fere ka Sesotho my dear rona bo Thuso le bo Maine le ra fere ka Sesotho my dear ke a o jotsa maiskat ra re o le kopo ra tshora re ke le kopo ke a koposela ka re ke metsi a loatle ke a lelemela ka tshokare ke pone ke hloka mothona ke rona re le ra fere ka Sesotho o ntsatla wena mo ka sekgoanyana sa haimon se apereng dikipa tsa gale tsatsa ka sekgoanyana mona a tlo thetsa ka ntho ka perfume ya E20 a tlo thetsa mo ka perfume ya dikoloi ya E20 e gamanang ngwanana ye tsoa tloela o phapha bona o thimula jwang ke perfume ya hae tia bona o bona tia wena ke perfume ya dikoloi jo ha o tsebe hey Haketsa tjena ka ke lata moruti lefu Maine wena mo mamedi ye motle mo mamedi o ke mo ratang ke bitsa Maine ngwanaka o ferewa ke mang mo mamedi ke a bona ka mo tshehang ka teng mona ke bua wena Tshepiso le wena a Tebogo ke bona ka mo le tshehang ka teng le wena Ntswaki Sebeko ke le shebile le tsheha ebile le paqame fatshe kore le shwele ke ditsheo ke bua nnete ditaba tsena tseo ke di bua mona ke tsa nnete Phineas e be butle o tsheha no mphumelelo a ume mntwaka mamhleka kanjalo imakancane mastebuye emahanyane o tsheha jwalo ire ngwana jwale ke nke nakwena ke late moruti Maine mme re tla papatso metsotsong e 20 hantle fela ka morao hora ya leshome ke a utlwa o letsetsa bagotsi ba hona jwale ore ba bamele Makgulong a matala
o ya ba bitsa ka hohle hela tshepang o tsebe butle hle tshepang ke a o kopa mona re bua ditaba tsa bohlokwa tse hlahelang bana ba borona. Ha tloa fela o sa bua ka tšhelete ke ntho e seng e bua ka tšhelete hela makhosana e be butle tla mo sa bua ka tšhelete ha qala le jalo ngwanaka sutha ke kotsi fela mono ke kotsi fela antsa lahlela le mabitso a batho ngwanaka ke kotsi sheba leleme la hae ha tsheha o shebe leleme re ke fe Maine sebaka nna ke thole he moruti Maine ntate Motaung nna moruti wa ka ke a thola o tseba mosebetsi ke a tseba o tseba mosebetsi ona e bile o hlwahlwa hampe mosebetsi mona kakata ntate Motaung nane o lena le buima ya mfuke man nane o lena le buima ka tsela ya hore re bua ka dintho se sahalang ngwana chief ha re nke ntho fela mpa re bua ka diketsahalo tsa bophelo kakata phoka e ntle jole taba e nkgatha-kgathatsang ke ena ya hore re shebile baradi ba rona ke letsatsi la bona re tla ya kwana ha re dule ho bona baradi ba rona mofokeng ngwana chief ha re dule ho bo girls rona mme ntate Motaung re tshwere le bone ebile re ba ruta ka rona re shebile baradi ba rona re ba ruta ka rona bo radi tenapo ntate Motaung re ba beha hantle re ya ba hlomela hallelujah afa dibetsa tseo ba ka ba lwanang ka tsona le ho tshireletsa bophelo ba bona ha ba fereuwa ba rata ho fereuwa bana re keretse mohlongwa fatshe o seng hona hloma a re etsa mohlongwa fatshe re ya sefeleng sa Salomone kakata phokamane sa Salomone ntate Motaung re ya kgaolong ya borobedi ke mo re tlo fihla re ema hanyane le khepe ke Makgulong 560 ke mo re tlo tla re ema teng ntate Motaung re ngwana ena haeba o sa le dilemong a re bue ka bana re bua ka morwetsana ya leng dilemong ha re bue ka pollwana amen ha re bue ka ngwana nang le dilemo tse 13 le tse 2 dilemo tse 10 re bua ka ngwana ya se le morwetsana kena yeo re buang ka yena hore jwale o tle o hlokomela hore ha o hate butle ntshanyana Maine o hate hantle ngwanaka o tsebe hore ha o ka wa hate hampe tlapala ra boshabane le ka nna la tel kakata hate hantle moradi wa ka hate hantle boloka botle ba o nang le bona boloka ditshobotsi tse modimo a o fileng tsona hopola o na le sepheo se modimo a o tlisitseng ka tsona lefatsheng kakata jwale ke tshoswa ke mantswe ya sefela sa Salomone moruti wa ka ntate Motaung ha o sone ho yona ke kopa re be re se re mathela ho yona 560 ntate Motaung 560 ke leboa moruti wa ka re ye kae Momamedi re qala temaneng ya borobedi ho ya ka moo moruti Maine Dr Maine a nkopang ka teng re na le kgaitsedi e monyenyane ya isong ho be le matswele ha so be le matswele ihlile ke nna le tsana e pela kgwedi
moruti wa manena ha e tswela pele re tlaetsa ka kgaitsedi ya rona mohla a hopolwang. dilemong tsena tseo re buang ka tsona. O sa le monyane. Hona jalo monyane hana matswele. Okay. Tshwanetse re mo lokise jalo ka ha lenaneo la Makgulong le lokisa hona jwale re hle re mo prepare hantle. Hobane di tla fihla dinonnori, ba tla fihla bora di tenapo, ba tla fihla ba dieta tse motsu tse seng di shebile hodimo, ba tla fihla ba dieta tse khawang menwaneng mona, ba tlo mo fereya jwale ha matswele ane a sa le tina ko tse fihle. Ntate Motaung bona ba ntse ba tlotla. Kakata phoka. Mo putsa ntho tsa kgale. Kakata. Ha fihla mona ha fihla. Asabua ka o tseba mabitso a phame. Maine. Tseba bo Mr. Mama. Maine. Aba o bolelle o ile a hola le bona. A yona we. Ntate Motaung jale gutlo bua le ka papadi ya bolo aba nsedi bapadi tsa bolo o bolelle re yena o kang ane ka ho development side. Tsebe Ntate Motaung mosana o ntsa loa katiba butle le tsona ba tseba ba ro a phota ja ntho e photang ke ntho tsa maisang matso butle. Boa sa jalo ntsa tshuna mshana ntsa la hlela manse yena ke tshaya hana letho ntho yetsang fela o batla nonyana jalo o tshela pono o tshela mabele o tshela papa ha tsa tseba na o tshela jalo temane na 7 Ntate Motaung hare Maine e kare ha e ka ba lerako re tla rwesa Kgoboshane ya lona silifera e kare re tla o kwala ka mamati a dikedare. ngwana yena ha ka hana ka yena ngwana yena ha ka ba thata ka yena ba re tshwanetse re rwese le rako leo re rwese Kgoboshane eo jo re rwese silivera ko ngwana yena ha ka a itshwara hantle ha tla monene ha ba ka Ntate Motaung machana ba ba tla ka tsela tse fapaneng ba tla ka tsela tse fapaneng yo Ntate Motaung ke moruti ha ka etsa zoology moruti wa ka wa tseba Noah Maine Noah anke ke be ngona Noah ha ipanye tsama mfuke man hobane ha ina dinsi o tsama phoka Noah ina le ntwebitsang brill yes betang intse utsi mahlomuruti Maine tlhopana hona le ntwe ke batlang le ha e robetse ha e robana boko ba yona Ntate Motaung bua kwala empa mahlontsa buleile wena o nahana hore ka nnete e a bona thipa le ile mahlomuruti Maine ke kopa o ko re be hantle hona jwale bua Maine hle no ha e ba Ntate Motaung ha e pa wa tseba ha e ka kena ka tluntaung la pemmo e kena e no tlile mhwasa e thotsitse tu ha o no tseba ite Mai lutsingitse shebile Ntate Motaung ya study ya sheba hai no o ka dula le yona beke tse pedi sa activity mosebetsi wa yona ke ho study mosebetsi wa yona ke ho sheba intse e o bala Ntate Motaung ho ya tsahala eng hona le bashanyana ba jwalo hanke ke bua le nana la Makgulong ya sheba morwetsa maelwa ya mo balanga ya mo studyang ha tla ho yena o tla isidiena
Ai! Makane sa bua ka dintho tse ngwana le no a di rata. Hey wena. Makane sa parakat ntate Motaung ke re noa. Ha 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 ha. Hai pai. Hey. Dula shebile ngwanaka pasop noa hai pai. Au noa hai pai ngwanaka. Idula shebile. Hey. Khoyona adula abuleile jale ntshlolang ke ena kore le haika ya khaleha makhoyona ntsa buleile Maine ke moleko ntate Motaung o tla ho ngwanela o tlo bua ka dintho tse phahameng a sena tsona Au man o khaleile a mshimana o robetse wena o nahana o shebile aba bua sekgowa o bolelle hore ke ntse ke lokisa hona jwale ke university tse ke etsa PhD ntate Motaung le hore ha ana le diploma o le shano hobane ka nako yeo o khaleile mpa mahlo ya shebile man Chane le bua ere ke bue jalo ka moruti ya rarela mosotho wa dilemong tsena wena hore ke moshipne ya popanga the ha o tsebe ko a flopa a popi next ha se moshimane ha popi le tonta te Motaung ke re no ai jalo ha re tlate maneng yena ba re Oh yes. Jale moradi yena ha ikenele ra. Hey man. Ha ne kaena. Abe motlotlo kae. Hallelujah. Ai khotsofal. Hallelujah. Askayemela thoriso ya moshanya. Hallelujah. Ai kopela diatla ha tsoa a eta o hlapa ntate Motaung. Jale ba sara ha ka ba ngwane e tlo ba monyako. Hey. Abana ha ka ba monyako. Hai khona. E kare ha ile monyako. Ka monyako hona le mantsema. E kare ha ile monyako. Hallelujah. Re tla o kwala ka mamati ya dikedare. Re tla o kwala. Hobane tlabe le monyako. Ntate Motaung wa tseba bebele na botse ding sebedisa mantswe ya manga bohloko. Ya. Lentswe ha ke tseba ka ba wa lutwa. Ke lutwa hantle. Ba ngwana ha ka ba ke monyako. Ex Maine. Monyako o kena ba ba tenya le ba ba sesa. Banna ha kena yellow bone, ha kena le black bone. Ha kena kakachelana, ha kena le fantsatsa ya motelele. Ex Maine. Monyako ntate Motaung ho kena manka pa mang na botsedi ha o silo butsi monyako le ditweba di ake. Ya hle. Tsena ha ka ba wa nkutwa le dinoa di akena ho ikenela ntate le na botsedi di ntjali ya ikenela. A kere Maine o tla utlwa ba bile ba se ba re jwale se re tlo ya metsotsongane mashoma mabedi ka morao ra leshome utlwe ba se ba bile ba binela motho o se fela ba ra yo ke kena mbohle ba ka se sa le teng a kere o kile wa utlwa ke tseba hantle ja monyako ai ka ba monyako hey ntate Motaung ona le ntho ke tsabanya o ba monyako le letawa le ya kena monyako tsama Maine ai wa tsama jwale man Taung se kebekwa se kena le monyako bana ha kena molanchichi kore ke bua ka moshimane ya makiti se kele monyako ho kena manka le se kele le se tsa kena monyako ho kena kruku ya khale ntate Motaung ke re e sale khale a koloba wa mona motlhela mo shebile sefatlong gore fahlo sa se a bua se re he khale ke koloba ha fitla ba botsa ngwana na re ke na le 25 mpa wa mona motlhela 45 a kene monyako o mo shebile e khala utswa disakatuku o mona hore le ke shodula disakatuku le ntate Motaung se ba thetsa ke diaparo tse wa di apereng njana ha fitla moshimane na o fitla ka diprofobia chapter 9 go botsa ya thapelo di shebile nao o fitla ka diprofobia chapter 9 ya le kepella 533 ha sa le mobe moshimane o tlo bona le ha batla ngwananyana e o hlola ba le lefu ha ka sheba ngwanana
o etsa ntho ena diprofobia 533 ntate Motaung sheba chapter 9 verse 10 chapter 9 verse 10 qalo ya bohlale okay 533 chapter 9 or chapter 10 verse 10 ya bonya ekena ka ikifumana moruti ya bonyang kamahlo o afirikanya tla ngwana na hlokahalletse habo hanna ha ka kopanya mahlole ena o mo robela leihlo a ntsalla Allah maina o re man ke re a hlokahalletswe ke motswadi Allah ha ka shebana le yena moshemane ha bapale nte o mo tabona ka leihlo e monga ba ntshe leleme bone le sesane le otile a ntshe leleme le otileng ema mamela ngwana mothemong le mong wa tseba hore boithabiso bona le theko eya go kala ho 10 ranta fela ke re Max Savers menu entry ya McDonald's e ho naya monyetla wa ho fumana starter senomaphodi kapa yona dessert yo ebile o ka oketsa dijo tsa hao ka tsona go kala ho bonyane fela ba 10 ranta Max Savers menu e thambisa dipokoto tsa hao ka nnete e fumana ho McDonald's engwe le engwe e nkang karolo ho na le melawana le dipehelo ke sehla sa clicks mme maAfrika Borwa ba tsoma boleng ba sebedisa mekgwa ya bona ya ho tsoma ba tseba hore ha o reka dihlahiswa tse tharo ko clicks ka stikara se pepole o lefella tse pedi fela mme o fumane e theko e tlase mahala jwale seo ke dimakatso dula umakatsa mzansi etela clicks bakeng sa dimpho tsohle tsa hao tsa festive ka mora tsohle ke sehla sa clicks Maine ontsha le leleme lena le otileng ngwana batho a hlokahalletswe gore ke tsotsi o bona le otile le tšhisitswe ke molora o le tšhisitse khutganok kapa le tšhisitswe ke moriano tlatswa mmeno a ikarapile leleme lena tsotsi o ngwana enwa ha bula mahlo ha hi man ka jeno re tshwere lenaneo la hybrid ntho ena ha e tsamaye ka mafura fela ena le motlakase ai o etsang wena ya khepela mashome a mararo a na le metswero bo ke kopa re ke re etse re tlo tla etsa background check fela re ha ke ya ho yena ke tle ke re wena bobo ro shebile ha o re ntate Maine mosebetsi motle le wena lindisha re na le wena nombulelo tanasiya o nombulelo ha ke tsebo rena ke reng ho wena ngwaneso wena bongsa hai phanta bongse be butle ngwana kai bale hahle are le tswere ka mo ntate Maine ke mmona bongsa makatleo tsolo le na o tenga are jo phandile ke le bokile ke o shebile le wena poshi ya mathibela jwalo ka ke tla ya ho 39 Dr. Maine wa Kgopo re ke o te derika dumela ngwaneso makhotso mojaki are amen ntate Maine ke ye 39 kwana nthong mo bibili qalang re le qhepeng la 39 ke ho yona moruti renke temana ya borobedi mo mamedi le nnana o lena ke Makgulong a matala ntate Maine o buile ntwe kgolo a re ka jeno lena a re ka jeno wena ngwanaka re a o hlalefisa o tsowe phaphama a ko mamele Dr. Maine hle phaphama ha re ye ho yona 39 temana borobedi re ke shebe
Yaba Juda ore ho onane ke ena. Renke 6. Juda ankela ire mora wa hae wa letsibulo ke ena yo. Mosadi libitso la hae ele Tamare. Ere. Oh, pause. Morena. Maine. Wana Batho a ke mistake. Ay man. Atsamale pause. Maine. Moruti Maine na le shapan na. Kare ke sebana le motho ka sebana le pause. Ka sebana le mistake. Ke na le ngwana ka jeno. Ha mo support. Ka kopana le mistake. Shame. Kopana le pause. Shame. Ale mpona ke le maemong. Shame. Ke pause ye ke kopane le yo. Hatla o ile a bonya ka mahlo. Wa tsemo tswela ke pause. Yena ke mistake. Yes sir. Data Motaung ke sebedisa mantswe yana ke a tseba ke tshebeletsong ya Sesotho. Oh, Morena. Empa hona le a re moruti Maine le nano la Makgulong le shebi. Bua Maine. Hona jwale ke nka medication ka pomoriana wa depression le dipidisi. Obane ke nkuwe ke pause. Nkuwe ke mistake ntuse moruti Maine. Ntuse Data Motaung. Nkuwe ke mistake. Pause. Inkukile. Kare ke sebana le motho Data Motaung re thusa ngwana eno. Bang posentse mi sa koloi le bane. Fute fa paning ya koloi. Wanena yena mahlo hae a fofatswa ke dintho tsa di bonang. Ha etsema ko ya hore a batlisise motho eno ke mang. O swa kae timana ya borobedi se bua mantswe. Yaba Juda ore ho onane ya o mosadi wa moholwane wa hao o mo kenele ka ha o le ngwanabo monna wa hae leloko. Le hlalosa pain hloko hape le hlalosa matla isn't strength force. Motho ke kopa ke mpe Data Motaung ke bue ka puo ya location ya foster dintho di etsahale ka tsela ya hae. Ya etsang dintho ka nkane. Ya etsang dintho ka nkane re ka hlare le mo nkane. Empa hape ke pain jale ku tlile ha o kana sethatho more le ha so wa pere moradi wa ka yena motho yona ka ha ke onane. Au jetse ha ke batle ha o apara jwa. Man. Ha ke batle utine tjena hobane le ntwena e o itineng ha yo tshwanele. Ke batla dintho di etsahale ke kopa re shebe mona ikare hona le ntho e tshwanang kapa yona phete. Hallelujah. Wa pele ke mistake. Wa bobedi ke pain. Ke mang ya sa robali? Ke mang? Ka sheno lena o robala ka pelo ya bohloko dintsiri hana o kopana. Ke baka la pain pelo ya hao idula le bohloko ke motho a ileng a re ho wena I love you. Oh yes. Hlokomela. Ho na le bo error ka ntle. Ho na le bo pain ka ntle. Ho na le bo mistake. Data Motaung ho na le bo mistake ka ntle.
sheba temana ya leshome na le Solomon re phetela ya ba Juda o re ho Tamare ngwetsi ya hae khutlela tlung o le mohlolohadi o fihlela shela moraka a hola hlalosa petitioner kore mona ho dula hona le ditletlebo ebile o ngollwa fatshe tseo o di newa letsatsi le tjhaba le le dikelang hawa ho na tsaba ha ke a thaba na o tjena ntukore tate Motaung ke ntho ya letsatsi le ha o reketse diaparo e tla ba pina ya tshwene ha rekile dijo wa di buella ha ka reka botoro wa ibuella ha rekile borotho o ya bubuella ha rekile o buella di lights tsa borotho ai man reketsi e satsa mabenkele na udimo kwana hona mona fela ha ke bui hampe o satla pomotela ngwana batho wa nona sana wa nona ke nna go tshwega ka watsa o okay ntshotse a qetile o mo reketse le hile e hlolang le o tsamaya dieta tsa hile tse tsamang di robe a fela fumane hile ena se e dumedisa batho e shebile morao e dumedisa batho e ka lotola mmutla hi man hle paske ba wala matsoho a motlitlibi tledulang e tlitleba ella mohlankana wa senyofu ntate thusa baradi ba rona hore ba eme ba shebe ba be ba etsa qeto re rapela ka lebitso la Morena Jesu Kriste amen ntate Maine momamedi mongwe ngotse mona a re ba buellang everything ntho engwe le engwe a e buella kore ngwana batho ha o buella dijana o buella ntho engwe le engwe ka tlung wa e buella o etsa lerata ka ngwana motho ha sa tseba hore wa bona o santsa ngwane se hlokomela motho ya jwalo tate Maine ntate Motaung hey ngwana chief ke a motshaba chief ka hore a o ise sekolong le mma chief ho tlwa mona modimo a o fe sena se a o fileng sona e itse ha qeta o hlononofatsa modimo a o fa motsadi kore mama yine ya bakana kokore jo Maine modimo a o etse hantle ngwaneso mama me re fe modimo sebaka itse mosebetsi wa tswa o sebetsa le ka kape tshwanang le Maine wa utlwana mothino hore o tseba se wa buang ka sona lenaneo lena o ka le reka hle wena momamedi nomoro ke 051 503 3225 051 503 3225 ke a utlwa hona jwale ba re le ya trenda ba re le ya trenda hona jwale mona ho bua fela o thumamela Makgulong a matala le ya trenda ka ntle ka mona re ya leboa re leboa ho menahane ene le lona lenaneo le re reng 16 days ena e ho buang ka yona re hlokomedisa ngwanenwa wa ngwanana e hlokomele ngwanaka re a o kopa reka lenaneo lena motho a re wa o tsamaisa mo jwetso wena o tsamaya ka sefofane se ka tla o tsamaisa ka koloi e tla o gama mona mo a se ka tla o thetsa bapala ka wena man tata le re ke fe moruti sebaka